Talofa lava o Tala Fou mai Ausetalia. Wali patia le so na ave le fale mai se tina masana pepe fato a whanau mai ina ia whaia siaki le mai o se whanau na whiai pe mai le 9 News o se ri ina turi atu e reo whita wa ina sa ia o se whaia se tamai ta ise anga ese na whai turi ngā reo ma le ta vale pa e re Commodore na malanga anua i le ri lea sawa ane le tu se seo le ala tele Guildford e lea wau dena nafi ma tupo i no ma le whanau na ua whito ai le ta vale lea ma le isi ta vale le Master CX3 o le taabale na mafua le whaalawalawe sa petu ai ma le taabale si tamai tai pe ama le 2 tausanga le matua ma se pepe na o le walu wa yaso le matua sa i tutunu le taabane. Whaero mai e reo na maua le reiri fuala au whaasai no le eisa i le taabale le esa o la tulina mai le tasi se morianga o lo mori ai le ave taabane. Ua toe manuia i le pepe a sa whaia tong fitinga i si tamai tai e peo na ta ua whaasoro manuia. Wala pata ia tangata le steto Victoria na ia wha tete. I nisi o whainga tau wha valea ua whaia i le sa i dio ni whare maututongi. O no loo iei nisi o la tau taro sanga ina mai tangata o loo sa i di whale. Ia tutongi ane bond mō whale ai le o se mea moni. Tō tele tangata me le pone wa awhia i mta upwha penei. Ma wa mauma wai ma le whaitau wafe o la tau tupe. Pa mai leo o whainga tau wha valea ia. Lo wha ngai o ia e se ri e tu atasi. Lena te rent out whale i tangata mō sina te me pupuu. O se tema na amatai se su e ngā neo ni mta upule nei, ina wadia e fo inisi mta upu whaapea na whaasase ai ni tangata i rungo le social media. Mai leo le li i leo se papalangi pe ama luas mon tupu tusanga o lo sa i dia foi. E si ria mare awhe wala au mo se fesosoani na taunu watu le Office of the State Emergency Services po le SES i le astronafi o no uwinga lolo wao le tau na awhia i sini. O ti munga te tele mawila na maitawina le awaudi na nafi, whaasoroane le awhiawhi, ma o le onga tele na awhiai ma le tawarunga o stasio whanu loa Coles i le taulanga i sini, ma awhia foi nisi o mangala i lo longa. Ma mawhati munga whatasi ma le emo wila, whaititiri ma whai mai le SES, o nisi vaenga le a ai whato a wā ai foi lea, i se tūranga whapea na o iai i le taimi o le storm. O nisi o whaitu na te tele a whianga e au whiai Wollongong, le Aisini, Sydney Airport, Harbour Bridge, Bondi Beach, Newcastle o Maitland, ma le whaasolo ane Corrigan. O le so o whaia le surumano se le rā, wha mai ai ngā nuenga mo le wha mai no mea sa whaaranga ina i le asona nafi. O le tangata sa tau fia se no fuanga whaasala i Ausetalia nei le ana fiwe sue, ua whaero mai utoe maua e leo, ma ua whenga i nei manisi o aia inga maralosi e te tau na i Ausetalia. O ia le isi o le toa se lau fast food tasi le ana tala ese mai ma no fuanga whaasala, talo na whaia le whaeunga le wha msinonga mawarunga Ausetalia, e so le tūla whono le wha na nofo i peo tangata i no fuanga whapea, mo se umi e le mai loa. Le asunga fua le vaselina wha maania mai e le vaenga le Border Force o le se lau tolu walu tangata o lātou tau fia e te tau lava na whaia ia electronic bracelet e mata i tu wai lātou ua o le mea lena tūlai mai i le tangata e peo na tā ua wale mawhai na whaapsota ia. O lo li putia le whaatatope o ngā yoinga le whai ngā māloa le Pānmio Albanese ia whaia ni tūla whono fōu e whaatatau le mata upule nei a waile i tupu mua a waia i nei le suinga o no le whaai unga mai le whaamsinonga maungolunga. Ma le tala muri wali putiele ia se kulupo mātua o whanau o loa o ngai le Sydney Newington College o lātou whaamata wana le a ave le tūla whono se whai unga le a onga na ia avea mā onga e ia li imata mai tai. O le a onga lava lea ia e nā o ari peitai o le vaiaso na te neina wholawholai nisi o fuafuanga le a onga o le a wha au fia imata mai tai i le tausanga nua whedus furuono. Na vawe na fōra sia le fia o nisi i le whaai unga ma whaia i roma se petition sa i nia i runga o penga te whaai rangi e te te ea i rea whaai unga. O se tusi la mai lo ia le kolupu leo tu inatu te whono le pūlenga le aonga ma wama se kopia le APC ma ta ua le lato ripoti o lo ulu i eile ai ata taua le aonga i lana whaai unga ua whaia. Lo ta ua i fo i lea tusi le whaai unga ua whaia wa le onga tasi ma le whaavai o le aonga na mafua na whaatuina e mo le aoa oina na o le tupao li. I le upengta whaerangi le korisi lea o ta ua i le te whono le pūlenga o le aonga o Tony McDonald o lo te lere lango i le whaai unga ua whaia e ui o lo iei nisi o lo te iei. Ia o tala ia le radio Samoa mai Ausetalia walau whaafonga mai le nei fu yaso mo fo i seisi whaapoponga le temi whaapenei i le aso atai au manuia tele whi au mga nuenga
whianga iai ma le tātua tunu.